Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-5 halaman 11. Ada Bu Aila Humairah. Silakan di Subang. Dimulai Bu. Mulai. Humairah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu La a'budu. ula Ya. Ulaika. Ya. ulaika Ulaika. Kemudian yang bawahnya. la a'budu ma ta'buduna. La Diberhentikan ya, Pak? a'budu ma ta'bud. Dihentikan ya. Kalau Iqra 5, Iqra 6. La La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kemudian. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Ala asarihim yuhra'un. Ala atharihim yuhra'un. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Ulaika ala hudan. Betul Huda, huda. Pak. Jadi madiwad ya. Ini ya-nya ya Oh, pengganti alif, ya maksuroh. Kalau dihentikan iya. huda, ya diulang lagi. Ulangi lagi ya, Pak. Boleh. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Makisina fihi abada. Makithina fihi abada. Alam Nah, yaj'alil ardh nah, titiknya yaj satu. Nah, alam naja ya titiknya satu. alam naj'alil arda Mi, al, mihada. iya. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian Bihadal hadisi asafa. biha bihadzal hadithi asafa. Kemudian Min awliya min aulia aja nggak dibaca ya. oh Kecuali patahnya iya dua. iya Kalau patahnya dua min baru dibaca min aulia gitu. Ini min aulia gitu ya. Kemudian min awliya min aulia, kemudian ulaika humul kafaratul fajaroh. ulaika humul kafaratul fajarah. Kemudian yang bawah la La
ilaha ula'i wa la ilaha ula'. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kemudian kita pindahkan dulu. Nah, ini huruf gunnah. Huruf gunnah 2, nun dan mim bertasydid ya. Inna. Ya, silahkan. Ibu. Inna. Inna. Mm-mm. Ke bawah, Pak. Langsung Iya, inna lagi. enggak. Anak. 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 Ini ada tasydid, itu bedanya ya. Beda tasydid nggak ada, bedanya jauh. Anak, anak. Kemudian. Ama. Ain. Ama. 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 Mm-mm. Amma. Amma. Innahu. Innahu. Innaha. Innaha. Ummuhu. Ummuhu. Ummuha. Ummuha. Kemudian yang ini. Innahum kanu mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Kemudian. Summa adbara yas'a. Thumma adbara yas'a. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Labisina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Hada. Hadaiq wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Kemudian. Inna hadhihi tadkirah. Jangan tad orang Sunda tuh tad. Tadkirah. Tal ya. Tal ya lagi. Inna hadhihi tadkirah. Inna hadhihi tazkirah. Kemudian. Summa amanahu. Amatahu. Summa amatahu fa'akbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian. Ibu sudah bagus, cuman kadang-kadang suka ketahan ya. Tahu nggak ketahan? Harusnya gini ya, ini nun mati atau tanwin ketemu nun dan mim idgham biguna. Harusnya kan ibu bacanya gini ya. Khairun nisa, ibu bahasa
Khairun. Ya, agak ketahan. Jangan ditahan Bu ya. Kalau yang pendek. Ngegeliknya di mad-mad aja. Dipendek jangan. Itu ya, silahkan. Iya, Pak. Silahkan Ibu. Khairun, khair, Oh khair. ini maksudnya ada panah. Tanwin ini masuk ke sini. Jadi digomkan. Oh, Khairun nisa. Gitu ya. Maksudnya ke sana. dilanjut, Pak. Dilanjut itu panah kan ada panah. Ini pelajaran tanwin. Khairun nisa. Iya. Khairun nisa. Kemudian Mimma 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 kemudian wa ma lahum min nasirin. wama lahum min nasirin. Kemudian Huwa fi dhalalim mubin. huwa fi huwa fi dhalalim mubin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Summa dammarna dam Nal, nal. summan dammarnal akharin. Thumma dammarnal akharin. Qalilam ma tashkurun. Tuh, Ibu masih jangan jangan ditahan. Lama, ditahannya digunda sama diman. Lama tashkurun. Cepetin sedikit. Wah, cakep banget ya. Qalilam ma tashkurun. Gitu ya. Jangan 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 memanjangkan menahan di yang kosar, bacaan pendek gitu ya. Kok boleh juga koli lama tashkurun. Itu ya. Kemudian Ya, Pak. Qala innakum makisun. qala innakum makithun. Kemudian Liyuqdha loh ajal yuqdha liuk liuk jangan panjang. Liuk li do. Hati-hati. liyuqdha ajalum musamma. Liyuqda ajalum musamma. Kemudian Inna kaidi manin. matin bukan manin. Matin, Matin, iya. matin. Astagfirullahaladzim. Lagi. Inna kaidi matin. Itu boleh ya. Inna kaidi matin. Kemudian walan. Lan walan Walan. Wahnya ada. Walan. Mm-mm. walan nu'zizuhu Nu'jizahu. walan nu'zizahu haroba. Walan nu'jizahu haraba. Haroba. 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 Ha gede haroba. Kemudian Fakaluhu hani. pakulu, Bu. Pakulu bukan pakalu, pakulu. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Iya, tenang, Bu. Ibu udah pandai, tinggal tenangnya aja. Faku Iya, Bu. Fakuluhu.
Fakuluhu hani'am mari'a. Bu, ini ya. Fakuluhu hani'am mari'a. Coba lagi. Fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian Amilatun nasibah. amilatun nasibah. Kemudian Khusyubum musannadah. khusyubum musannadah. Khusyubum musannadah. Kemudian alif lam. Ada alif lam yang dibaca sama nggak dibaca. Ini alif lam yang nggak dibaca. Di atas alif lamnya tidak ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tasdid. Ini namanya alif lam samsiah. Syamsun matahari. Silakan Bu dibaca. Wan nahar. Wan Baca. nahar. Wan nas. Wan nas. Wan nas. Bin nudur. Bin nudhur. Bin nuzur. Bin nudhur. Kemudian Fi sudurin nas. fi sudurin nas. Al waswasil khannas. Al waswasil khannas. Kemudian Wan nazi'ati gharqa. wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Kemudian wa kunna Ibu. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ibu, kemana Ibu nih? Ibu-ibu. Bu, kemana Ibu nih? Wa kunna. Ibu. Wa kunna nuhu nahu Nakhud. nakhudhu ma'al khaidin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kemudian Am kana minal ghaibin. am kana minal ghaibin. Kemudian Inni lakum nadhirum mubin. Ibu tuh sudah pinter, cuman Ibu masih ragu ya kadang-kadang ya. Suka suka nahan-nahan. Siapa sih namanya? Siapa sih namanya yang orang Subang itu? Bu Aila Humairah. Gitu kelamaan Bu. Harusnya siapa sih namanya? Oh, Bu Humairah gitu ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu alasan Ibu datang ke sini ya. Ulangi coba Pak. Iya sok atuh. Inni lakum Tadinya nadhirum mubin. tadi ininya mah Tobi Ibu atuh. Bukan berarti harus cepat kalau yang panjang dicepetin. Ini mah tetap atuh Ibu. Inni Eh, lakum nadhirum
mubin. Ibu sekali ngulang rekaman ini nanti pandai. Ibu intinya udah pandai ya. Cuman mungkin suka kalau orang Jawa mah kata orang Jawa kata baik ojo ke susu suka buru-buru. Ibu tinggal tenangnya, cuman jangan semua ditenangin ya. Maksudnya kalau yang pendek bacanya jangan inni lakum nadiram jangan gitu. Yang mad tetap mad, yang panjang guna tetap guna. Ya Bu ya. Iya, Pak. Inni inni lakum nadhirum mubin. Seperti ibu nyanyi Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung. Halo, halo keburu ditembak sama Belanda itu ya nanti. Bu, latih. Ibu tinggal ngikutin rekamannya ya, lagunya ya. Inni lakum nadhirum mubin. Ya ulang lagi. Inni lakum nadhirum mubin. Iya, kemudian Bu, kayaknya kayaknya rada-rada kesel bacanya. Aduh si Ibu. Ente iya, ente nyantol-nyantol sudah, Pak. Enggak itu udah bagus loh Bu, tinggal sedikit aja. Jadi sedikit itu nanti Ibu tolong ya, rekaman ini diulang-ulang. Yang kemarin diulang-ulang nggak rekamannya? Oh, diulang-ulang. Alhamdulillah ya, tinggal proses kok. Orang mah ikro hiji keneh, Ibu udah ikro 5, udah pinter ya. Ya, nggak apa-apa, sabar. Terus yang ini. Wa ma lakum min nasirin. Tuh udah bagus, cuman kalau kalau nadanya lagunya lagu Halo Halo Bandung lebih enak lagi. Wa ma wa ma lakum wa ma lakum min nasirin. Saya juga dari tadi lagi mikirin kurangnya ibu tuh di mana. Ibu udah bener-bener bacanya tuh Bu ya. Ibu tahu di mana kurangnya Ibu? Enggak ya Ibu juga? Kurang apa namanya, Kurang cepetnya sedikit. lagamnya kurang benar gitu. Lagam nama aya lagunya mah. Cuman itu tadi lencik orang Sunda mah ngayayay. Nu pidatona teh cenah. Lebay Assalamualaikum. teuing, kelebayan. Tapi tinggal sedikit deui Bu, sedikit lagi udah masyaallah ya, alhamdulillah. Ibu banyak bergaul sama teman-teman di sini ya? Ibu udah tahu nomornya Bu Eka belum? Belum. Nanti tanya saya ya. Mbak Eka, Mbak Siap. Atin, Mbak Yani. Mereka itu dibanding ibu lebih pinter, jauh gitu ya. Cuman kalau mereka itu Amin. kan dari Ikro 1 digembleng sama saya. Nadanya agak cepet. Nah, nanti ibu ajarin mereka tuh ya. Kayak Mbak Eka juga sekarang udah Ikro 5 deh kayaknya. Gitu. Belajar pokoknya ya. Jadi saling saling mengoreksi lah, saling berbenah diri mau nggak bener. Terus Iya, Pak. itu tadi aku jadi bingung itu, salahnya di mana, disebut salah nggak ada yang salah gitu. Itu iya, inget sama Pak Lurah di sini, pidatonya teh kitu tah Bu ngayayay, lebay, saudara-saudara, nanti Ditinggalin ditinggalin itu apa namanya, masyarakat. iya, Kelebayan, ada juga Bu yang bikin yang bikin kalau ngantuk lah, Pak. iya, ya itu Bu maksudnya jadi semangatnya kurang. Ada juga di saya tuh Pak Bu, kalau pidato dia matanya merem Bu, taunya tahu-tahu yang di depannya udah nggak ada. Bubar. Allahu Akbar. Ibu tinggal tinggal semangatnya ya. Ingat semangat 45. Lagunya lagu Halo Halo Bandung ya Bu ya. Jangan Rayuan Pulau Kelapa. Kalau Rayuan Pulau Kelapa kan dari yakinku teguh. Itu nanti ada lagi sih bisa. Quran juga dengan nada seperti itu bisa ya. Gitu ya Bu. Ibu mah serius. Ayo yang bawah. Amma Yang kecil. yatasaalun. Yang kecil. Amma yatasaalun. Ketuker Hamzah Bu itu mah Bu. Ya, didangukeun. Ain. Amma yatasaalun amma yatasaalun. Oh iya, Ibu tinggal lagu sama cepetnya ya, speednya ya. Dikit lagi, cakep deh. Yuk, Ulangi lagi. Pak. Ulangi, ulangi, ulangi sok. Aduh.
Ibu. Amma yatasaalun. Ya, amma yatasaalun. Kemudian sieun kawalat nyalahkeun ibunda, ibu udah pinter. Kumaha tuh nya? Aduh, Masya Allah. Ibu, ya terus terus, Astagfirullahaladzim. heeh. Anin anin Pendek. naba'il anin naba'il azim. Anin anin naba'il azim, azim. Tinggal penekanan nih, Bu. Azim. Heeh, tinggal penekanan nih udah Anin pinter. naba'il azim. Jadi kalau nyalahin ibu sieun kawalat, ibu udah pinter sih sebenarnya mah, Bu. Aduh, Cuman lebay. heeh, bener. Cuman itu kenapa ari nyarios mah ibu teh lebay, kalau pas baca kenapa jadi lebay, mungkin rada-rada kagok ya, Bu, ya, jadi ada asa-asa gitu tah. Sieun salah, jangan takut salah ya, Bu, ya. Sekali lagi ibu mah udah pinter, tinggal tinggal lepas, ayo, lagi, terus. Aiza kunna idzaman Nakirah nakirah idzaman nakirah, nakirah. bukan, Ibu. Aidza aidza kunna idzaman nakhirah, nakhirah gitu. Aiza kunna idzaman nakirah. Nah, Nakhirah. nakhirah bagus. Ibu tinggal cepetnya aja sedikit ya bener ya. Ibu mah ada perempuan ngalebaynya, tapi nanti tuh belajar suaranya Eka tuh. Suara Eka cewek tapi tomboy ya. Bagus dia bulet. Nah, terus Bu Ula. Ulaika ashabul jannah. Ula ulaika ashabul jannah. Kemudian yang ini Bu. Mangga Anari. An-nari zatil waqud. Anna annari dzatil waqud. Kemudian Idhum 'alaiha qu'ud. إذ هم عليها قعود. Inna jahannama kanat mirsoda. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'a Ma'a. lit-taghina ma'aba. Littaghina ma'aba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini, innahu. Innahu laminal kadzibin. Innahu 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 laminal kadzibin. Apa tekanannya nanti Ibu tinggal Coba belajar. coba coba ulangi lagi, Pak, Ayo nak sok sok sebentar. sok sok sok. Mangga mangga, monggo. Innahu laminal kadzibin. Iya, Kumaha, Pak? kemudian iya lumayan Bu, Masya Allah. Masya Allah lumayan Bu. Terus Bu. Tsumma aghraqnal akharin. Tsumma aghraqnal akharin. Kemudian. Wala wala tubtilu a'malakum. Wala wala tubtilu a'malakum. Kemudian
Summa qadha Qadha. ajala. Qadhanya bulat, Bu. Summa qadha. Summa qadha. Summa qadha Qadha. aj Bu, do. qadha Bu, bu dha di Garut teh aya dodol, dodol. Waladhdallin. Summa qadha, qadha. Bulat. qadha Heeh, qadha. qadha. Summa qadha ajala. Summa Masih, Pak? qadha ajala. Enggak ada bagus. Kemudian yang ini, Bu. Piha. Fiha syururum Sinnya sin marfu. biasa wae, Bu. Sururum atuh. Sururum, sururum, sururum. Bukan syururum. Sururum. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Kemudian Wa aqwa jangan wa qalqalah. ak Hamas wa aks wa akshaha. wa aks wa bum maudu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Kemudian Inna hadala sa'i inna lasa. hada inna hada Inna hadza la syai'un un idhar. ajib. Unnya idhar. La syai'un idhar. Syai'un Unnya ajib. jangan ditahan. Kan idhar. Nih Bu ya. Inna hadza la syai'un ajib. Ajib. Coba lagi. Bapak ulangi. Cok mangga. Inna hadza la syai'un ajib. Kemudian. Pinter Ibu Mada. Yuk terus. Innahu hamidum majid. Innahu hamidum majid. Kemudian. Inna ilaina. Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Kemudian. Summa inna alaina hisabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian. Fad Fade, fade, fad keras, fad fade, fade. fad Ya, fad fadkhuli. fad khuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Iya. Wadkhuli jannati. Wadkhuli wadkhuli jannati. Kemudian Ibu mah tinggal sedikit lagi molesnya Bu. Insya Allah. Pak Belajar. katanya suruh siapin buku buat apa sih Pak? Oh iya. Belajar tajwid yang tadi tuh yang ini. Ibu mau bilangnya udah terakhir. Ntar aja dah. Besok malam Sabtu ya. Nah nanti misalnya yang tadi tuh ya kayak gini. Nanti saya jelasin. Ibu kan tinggal tajwid. Tapi malam ini lagunya kayaknya ini ya. Nanti di hari lain kayak gini nih ya. Misalnya saya nulis I jadi apa, guna gitu. Ini aja tajwidnya gitu. Tapi Ibu udah pinter sih. Ya. Tapi malam ini lagunya nih lebay amat, lebay abis. Aduh, Masya Allah. Ayo Bu, belajar nyentak. Kabbaro yukabbiru. Kabbara yukab. Rotta. Gitu Bu. Bu lagunya tuh Bu. Kabbara yukabiru. Abu Aila Humairah. Rot. Coba Ayo, Pak. ayo. Kabbaro yukabbiru.
Ah, kalau mau digabung, kabbara yukabbiru di pesantren kan gitu. Ini latihan. Kabbara yukabbiru. Ah, Rattala yurattilu. rattala yurattilu. Asara yu'asiru. Asara yuasiru. Ajala yu'ajilu. Ain ajala Yu'aj- yuajilu. Mm-mm. Diulang, Pak. Iya tuh kata Bu. Ajala Oh, yu'ajilu. kurang nyentak Bu. Dia sentak wae itu. Ajala yuajilu. Coba Bu sentak Bu. Ajala yu'ajilu. Nyentaknya aja lebay Ibu mah. Gak pernah nyentak berarti ini orangnya sabar. Ai, jangan nginjak kakiku, sakit. Kalau orang mah, "Hei, nginjak." Wah, Ibu mah orangnya sabar berarti. Tapi di sini perlu nyentak ya Bu ya. Ajala yu'ajilu gitu Bu. Ajala yu'ajilu. Kemudian Angger. kayak nggak apa-apa perlahan. Nanti belajar sama teman-teman ya. Nanti Ibu udah pinter kok tinggal hentakannya aja. Salah juga enggak ya, cuman kurang pas aja di pendengaran saya. Ya, terus Lahana yulahinu. lahana yulahinu. Kemudian Sahara yusakhiru. sakhara yusakhiru. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Kemudian Warzuqni fahma. warzuqni fahma. Kemudian Alhaakumut takasur. alhaakumut takatsur. Kemudian Hatta zurutumul maqabir. hatta zurtumul maqabir. Kemudian Innal nalnya abrara. alif lam komariah itu idhar komari, jangan ditahan. Innal abrara lafi na'im itu. Bu. In innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Kemudian Wa innal fujjara lafi jahim. wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna lahu Nah, guna dan muqrinin. matobi. Wa ma kunna. Wa ma kunna lahu muqrinin. Tuh, mok jangan gitu. Mok langsung nyamber. Kayak itu ya Bu ya, Muqrinin. ranjang, Muq ranjang spring bed pakai per tuh Bu. Per nanti terus tengah nyode itu tabu kurang kurang nyamber gitu loh Bu. Wah, oh nyanyian. wa ma kunna lahu mek, jangan mek, jangan. Wa ma kunna lahu muqrinin. Gitu Bu, sentak Bu. Coba ulangi, Pak. Ya, maka. Wa ma kunna lahu Wa ma kunna ada muqrinin. ma-nya Bu. Wa ma kunna. Wa ma kunna lahu muqrinin. Malah ang
Tidak apa-apa, Bu. Malah Diketawain sama Bu Eka tuh, Bu. Masya Allah. Ntar juga belajar ya. Namanya juga lagi belajar, Bu. Wama kunna lahu muqrinin. Bisa lah, Bu. Ntar juga. Jadi, Bu, seueur teuing belajar. Ibu tinggal lagunya ya, nyentak ya, Bu, ya. Oh, Ibu iya, Pak. tara nyentak mah Ibu mah sabarnya di buminya. Nyentak hayam tuh, syah hayam kan itu. Saya tega 2 hari ya. Tuh, teka dua hayam. Tuh kata Bu Eka jadi Bu Aila lagi ngantuk kayaknya dibaca. Minggu kemarin mah enggak lebay gini ya. Oh, ya capek banget. Capek nunggu. Ayo coba. Badala yubadilu. Jangan ditahan, Bu. Badala yubadilu gitu, Bu. Mandala, dalnya jangan ditahan. Badala Badala yubadilu. badala yubadilu. Badala yubadilu kemudian Adana yu'adinu. Masih di adzana yu'adzinu kemudian karoma yukarrimu. karama yukarrimu karama Artinya yukarrimu biar kenceng. Ayo. karoma yukarrimu. Tuh si ibu mah. Karama yukarrimu lebay bang. Karama yukarrimu gitu, Bo. Ibu. Aduh. Karoma yukarrimu. Nah, gitu. Terus Wazzaro yuwaziru. wazara yuwaziru. Terus Pasaro yufasiru. fassara yufassiru. Kemudian Basyaro yubashiru. basyara yubashiru. Kemudian wa Wa asara asarol hayatad dunya. wa atharal hayatad dunya. Kemudian Wa kadzdzaba bil husna. wa kadzdzaba bil husna. Kemudian Wal malaku ala arjaiha. wal malaku ala arjaiha. Kemudian Fakadzabuhu fa'aqaruha, Bu. fa'arakuha. Bu, fa'aqaruha. Bu, ibu ngantuk nih. Fakadzabuhu. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Iya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Kemudian Fi suhufim mukarramah. fi suhufim mukarramah. Kemudian Marfu'atim mutahharah. Ibu marfu'atin mutahharah. Tapi ente gitu-gitu ting sih, Bu, ente. Marfu'atin mutahharah, marfu'atin mutahharah. Ini ada tasdidnya. Salah mah enggak ya, cuman Marfu'atim mutahharah. heeh. Kemudian yang ini, Bu, teras ma uhiya. Ma utiya Uhiya, ilaik. Bu. Uhiya usas utia. Ma Ma uhiya. uhiya ilaik. Ma uhiya ilaik. Kemudian Sanad uzzabaniyah. sanad'u zabaniyah. Kemudian Wa huwa samiul alim. wa huwas samiul alim. Kemudian
lanakunanna minasyakirin. Lanakunanna minasyakirin. Secara umum, secara semuanya Ibu udah bagus. Cuman ya mungkin keur manja we Ibu teh nya malam ini mah. Udah bagus, cuman nanti dicepetin saalit nih ya, dicepetin sedikit lagi aja. Nggak, udah bagus kok Insyaallah. Ibu bacanya ya, cuma sedikit. Ibu mungkin insya Allah nanti ke malam Sabtu ya, kalau Ibu mau tajwidnya boleh nanti saya jelasin sedikit-sedikit ya. Ini jadi ini gini. Tapi Ibu udah pinter tajwidnya kan? Udah alhamdulillah. Iya. Iraha dibelajarkan di orang ayeuna nya ieu teh na ge. Ah, Apa? ibunya kalau dari awal Oh, bicaranya ya nyariosnya. Pak, ini bukunya udah siap gitu ya. Itu. oh dikira ya, iya ya. Ntar malam Sabtu aja ya. Insya Allah. Insyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sudah ngantuk ya. wabarakatuh. Hatur nuhun.